Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba Kajala Himanta Biswa Sharma mentakasni ula Kyrpad Menteri Rangba ke Meghalaya Conrad ke Sangma ban Phah Tohkit hau officer ubalakham Rangba ha kabayadei bat ka jingklat jong kawai ka Samla na Assam hari Bhoi ha ka Sautarik ujilliu ha ka jingja ya tingkho kali katai ka jingja klaja ha ka por saubaje min step jong ka Sautarik ujilliu araja apusan ha Shang Bangla ka bahap hapo Bhoi district ha kaba kawai ka kali Hyundai kabadan yo registration number AS not away EV Khandai San Nyopra balanya da UMD Ismail Hok Chaudhry Laipulai Snem Kakarta Ubana Haripur Assam Ulaya Chakmat Katay ka jingja kalaja ha kapor saubaje min step jongka Sautarik ujilliu araja apusan ha Shang Bangla kabahap hapo Bhoi district ha kaba kawai ka kali Hyundai kabadan yo registration number AS not away EV Khandai San Nyopra balanya da UMD Ismail Hok Chaudhry ubalai pulai Snem Kakarta ubadeiru ukhon UMLA Kajala Assam ulaya chakmat ya kawai ka kali bat kalawan ra ya ka jingja tingkho kali ha kaba kalalet banten ra ya kawai ka trok kabayeng ha kendong jong ka surap bat kanie kalalam ru shaka jingklat no jong kawai ka Samla kabalatip kumka nam rata boro arhusan Snem Kakarta Karba saungot ki weipat ki basyanglang hapo kate ka kali kilamen saw malumala. Syuk kat kum ki khubor layatho baya kate ka medyap jong kate ka Samla lapin kitno sha civil hospital nongpo banle e ka postmortem bat ya kate ka kali Hyundai lapin kitno sha Guwahati Assam. Ha ka bayde bat kani Menteri Rangba Kajala Assam Himanta Biswa Sharma ula Kyrpad Menteri Rangba Kajala Meghalaya Conrad ke Sangma ba unshim khia halor kate ka jingja. Himanta ulaya thuru bala register ya ka ijahar hanongpo police station Henry namar badan kajing artatin na kalyang ki bahayang hasem jong kate ka Samla ka bala khlat no ula Kyrpad bade bandan kajing Tohkit ka Bniah daw officer Rangba katnat pulit khnang ba kajing shisha baro ki bayadei bat kani kajingja kin paushai